Ebusiafo mi mo bibia kwaba Ediba Emergency Ghana TV eso enenso yasanso edi hyemo e wo fidem hasenso ebio mi dini se bibia wo bia nyama ekoso ye edi ama ebusiafo mi di story bi ebe femo efa ye mami bi ode na sem ebe dan ya mami ohinini e wo ahimfie TV eso na asem ode bae ni se na oni ni ku e na ete na ni ku no eye ni ye bia ni enje ho enti ode be dan ya mami ohinini se onka na asem ma no esanse oni be ma no Brankasa and into Beman and Sumuna a Japajon and Ayeno on Che Japajan Muna on to me and Fanny dear and Money Nebusia for and ne update about our Sassam no home. It's yes, and Maniaco, never team Munsam and Manasa channels is always subscribing. Now I like now I drop a comment to those comment section. Come on, near video no and Madam we are Susuji them, Mammy Susuji them. Let's say, I change your madam. I'm Sassam Mudiaba. And ye dear chili, see, none ye head ye, the crack, Bonitofa, so be tia, no whom said ya seminal, it's Yankasa. I'm only them via. Patchan the crack is say, and my Africa. As someone would the bed die, ye know, and a bonitofa money say, many bear money ye, a juma, and my wally jay bear mo. And team me a send come from me chef for mammy. And another your cocaine, tia cocaine. Bibia kama. You solena aya. Awo me bama. Awo etra ko nyamwe. Na de oba o ma ba o me hu kura. Ayo, ma bama. Peja ino melie na eni nkomo. Bu far ba ge manu nyi no me. E o me ma. Ai. Awo me ma. Apeja, mami peja. Bodi aya me. Wa brofo did say. Aya me Margaret Bema. You could no Mary. Someone make ah. Let us say. You, awo. Eja una wo ba pani. Moko ye kosi say. Mami ya ro ma ne so kakra ma. Ena e ko da no ho. Ah e ko da no ho. Emi rai bia sam no to omo anim mo fa dining to so my efie no omo bi enu nyina se ja ye nya ya wade aha se maka o mabom ai omo se nya wade okay enti unya wade de assault ya wade no kwase na efie no nso uti uku fi emi rai bisa abai cause be no so woni de efie no usima ne mane na yire ene bi enti oni di ono metro no nti obaba be ye ni na di sese obia fa ofa afi so oba ho so aya na oba yi peso be ba ho nti mi re ene na akase na be ado ombra ho na ile edan no we si fie no na radinya edino edi papa Eji Paul inti ya kasa dine way no. TMC ya ho no, mo fa nto so mayen. O ko kan so akọ kasa konfose ko. Eye dia bayi. Eno so na de we nyina bai. Ye pro show. Ye dine way. Ya so ba nkasa. Di tolimum na ye show. Me de min tolimum o. In tolimum da. Ye ha me bia meka. IBJ na fe no di video mamu na IBJ de so di na cha da asen bebo IBJ eja yesema akoka wade awalesem eja to me mama ya kama bom mpacho ya akabibia awo wale na na asa grodi o nya grodi wo de ne kotepa na wono tena ha me de me we kura ba me ba say enti so ba no otepa no no bende wo ai tu wali mienu enkra ha efie ni plot na dani mu no kama pa overtome enkra ni nyina ate asese oni omo ma men santra mun from mumla ni enti from ma ba ma owo me trance na yesi enti trododo matoa mi musa amonu jamfu ya sa wade no waje atumu a pasem bi akiri
So, my lady, God bless you. Obama no yavia. Say yes, maka wale semno. Pacha. Ah, waji atum. Sa obe wale eja tome. Pacha. Hey, auntie Amonu. Come on. Yo. Auntie Amonu, omo so omo nti o. As he say bibiye ni mo ntem. Pacha David. E de urade ase. Sa na yo. En krani nyina so age atum. Dia ino ji 200 million no. Why? Ah, wo ami hu ya uti awabo no. Wo beji 200 million. Yo, oba jamfu ya ma omo kra na me transfer ni nti se omo so apene so se ma omo ame no papa nka mu ma. Na munyina na chi. Munyina na chi. Mami ate say una epeni yo se enkomo ye ekoso yo o ma me no papa se o makabum enokre maji atum so mon santra ho no manyi se be ya na se o ma me be kotepa na o no betra ha de o mu me no ntem o mo ane be kan o masem yo edamase se mama bibia kama mame transe Cecilia Efro Cecilia na no Efro na se Efro sen kra boatima boatima se na nso ka asemu ihu maji atu ma ne so sister de obeka ho ane se de yo montena ani ya na mo so mo ne mo ma me akasa sabotre why os omuntamte yache egato me onu oba ma onum sam muntamte yache bebe eseni be 15 years tina se simba san ai fro frana sagi samu ya fro uza gato me samu ya fro fo ne baby betu sika gumu so ne oba ma onu nti dwono ho why ofatome betutu kente kama oba ma onu so aye ne de kama enkura ye nyina ya betachiri se ya ne ye hwehwe na sumdwe na ba why nti adan ne de oso o montenam se de o ma ate o mu fie nti bomodin aso ofatome obekura de aka no na esi ya aka wale semo de oba agemfo ate uti nti se wo ye wasede e chop money wo de bebre no be send ya ma no ana be pe bibia ma na ye wa ha biwa ana fo atomi awade an wa ni nyi ho ana mama bibi de me pa ma na ye ni nyina wo ba no o pe bibi kura na adwuma no o se me nyina nyame nti ebegina se de ebegina be o mo area ho se ayi wo ho asie ayi ma na fufo machine mo area ho mie nanka we provisions kakra na esi fufo machine bi wom ama no ende eden a de bia obenya obi ba be yam obenya de obedie ofatome eno ye chen toton ne ade no etika de ye provisions kakra bi anase eyisu yade ye kra new site abidie o chechire bidie ufa 20 bucks kra ni sika nye kese bebre na wa chechire na wo wa six fufu machine no aka ho eye dia dada de ede no do mu bedidie enye de fufu machine ene hu ne ma yesi nyina aburu soa ene bia etai bia say 3000 na 4000 koda ne afa bidie be 20 bucks so aka ne ho na o chechire na ono so ye sa adwuma na uto ho a na waso adwum we nkura o nyina o manyin ya de o mdo o be de beto o ma me so twan se de opani o tren ne ba hye na chi so awale ibata ma so awale enso so wompra no kwasem wo botre ne ya wo hwenti asa drubei no kwasem wo obi eti o problem de anyo ma me problems edura nyimre na abata wa no aduane e se so ne ma betru nsa didi o manyinyi na ketua idua ibe mai wa pe se na no ye kan ho asem na asumdwe na eden na ba se bi wo ye katikis roman no mary
na ahye Mary animonyam why e bia ka ne beji sese amaye to fa to me was omla na ade nananso e wono kana fa to me agigi ademu nsa wale na yakabo mu no ho ahusa omo akasa ne ma o chiro ma pere nkome ho baby ma me yakasa kezuwa ma mpache udin me de ama bema na oba me hodi a anti Alice wo fa he yo agogo we akwa agogo yo ma yesimi ko bi ne man ka bidie asemu nyame adom enasum dwaba efi se me ye program nyinaa program di kan ya solve awade akabom anyway. God bless you. Because time beyond beba no egu a ye che japade omumi enu ni nyina nya wo ma dwense e pese e ko wale bia but when di kan a afanu ni nyina san agya tum se ye be wale bi etimani age pa ma enti se embrepri no se wo eni bi wo ho na wo ye Kristo ni a bibie ni ho a esi wakwa mu asembeta wa ache papa 15 years ni erin paibon onyankopon bie kwanda krope o ta ni aya asunji ti bedenyame ase se nyankopon aboa o mienu nyina aya adwen se be ware me pene so pa eye me denso esa akura no ewo ahonka bia bibia wo ko ba bia yensrowe se o maye efanefa no kre yentimi ko papa ho yentimi ko maame ho ayesisemu timi ko ye me de papa ye me de sa dum nyankopon ahyene ni monyam o Yesu Kristo ma nyame hira wonso sa wonso wadi akiri na wa ma bibia aye kama onyame a onene nam no ye bompa so beto ni super eguso amane manyina aye boko nyame hira wo ma nyame hira pa edas ofatome da yase ka chona me ka bibi se ofatome wo ememi unubi ewo se enti mi pese se fie no nkra no de madia ese ofatome chirim kakra oh no de sa no de da no ye kan se den aye ne mane de omusu obi omu obu chefa na se fie ne se bi otepa bi wo na nya sa nkra ne maame na otepa no enti ma na ndi oni omonso mfa hodi omfa wai nse ne efie die enti omonso omo tepade omo mfa tepade na omo kumase nso mfa ekumase dan ye dase mu dase nya do ofa to me da yase ne nya kwan yo second talk show no madam ase yo da bi awie ma madam ase so yo au kafra ene brene ahubambo a wabo emse asidanko ema na nahima panyini ne na bedwafo mpanimfo nyina sebi domba ya na mayi na mekura mizuzu se wetimi ama asemi asunjaba na nyaminti nyamiato ngo super guso ama asemi asunbiaba se de be mayama mi manu kura no ase no muntem aye beja na mi no munhia mi hu o kura achi o menso fefefe what ma no mi esa nanim sisi akoba se kura na sa aka ba mi hu ene mi nana kura mi ma me kura titiri ni na nkora no sisi oba ja mfu ya se so ne na senso ma mbe ma e kama awu ye dawurade ase ma mbe ma eno mali ntimfa bibia nso mu what Mary de won pe ha ubia eno Mary ne kura ntimfa bibia nso wakoma mu yo ntim dia se da piesie kase emamu ye dase ofatome ye jam kwan why badase sase me baye wadawroma eya ware simtini woni de akiri emsenra na boy so se yensan kohwe fie no ye ko be bia kosi ye ko ye nempenfo nyina twa wo hia ye tena asere sa asudwe mu anu no oba ne so wate ase be man so wate ase se de ya be kana ntiri ye kan se abrabo ye boko ye ni man so twen bebrebe mfamfa so bi amba edru bebrebe ye mfa ye ntunkola no na ye hwe kwan be fa so e be ma abrabo so tumpon enkura ne ye daachi enkura no ne ye daachi ana edru bebrebe so emma binomo
se Nyankopon ya ade na se okunu ye agapade bia enye moso enkasa nkwan wo de atenkyere ye fefe ne ma wo ye ntube mani mfirim eno emwa se be ma na nsi da na aka wontimi nkonkonye ba bi ntra enti ye sopotu ye kununom na de ye kununom mpen ye nyemma wo musoso adwemra fie etoda de oba bi beka emma be ma twene ho firim kura no ho se de etu ye nua be ma Thomas yi de oba ne ye ne de oba ne esini onin awode mu ntam tokosem de abo wesimi ntiase ntino emma nkura no kura no no mu ntimi nko papa no ben hran kanya nkopon a wofre ye maame otra asem no so owura mu komu eba ye me ye kosi nkonya no twede bunya kopon dawroma awode na kabum papa ne se obeye fie ndi ama omu a wonyame ntonsu pengu papa ne so ene mmari nyina na sikamle fi no mu sese fie no na enkora nya baby mfom nteto maladi de meka che won se Nyankopon wo chira pa wonu mu asem a wo da betu wiase Nyankopon chira you na rampa maladi nyame chira papa na onyo kese asemi bai untinai tempiano peso hunu de akudru tinura na peso hu de besikura nyame adom na mu difo so koya edia so na maladi de beka kire awarefo binum se osono ne asasinya antokwa enua ne nhoma ewom ne hunamane on se awaregya ye ban na nkura no obi anam ne ba bi obi ebo ne bra se de ope na nyame nam oso amasisi aware na ka so mo 15 years awade agu enei bese boso mentem awade na so anase nyame de wo ye adwuma ye besero fatome se ba bi aduro no ya obi ana ne wom no onyi mfiri ne tirim na odona wanya ma oba ne nkura na ntena ho na maame no so maledi onzo oba ye ma sebe ma bi no pre me de ne ane wuo no obi nim de obedi ka wu ana titru ma ne pesa ne ma no oba bi a wote se bi e besere sesa ye mienu ne ya tena se ye ware awade ye adamfo ye ntimi amfa nkodu nye ntokwa enti se ye wajapade die enti na wususu se me be ma no mo medika wu ama wo wa fa ajapade die enti na wususu sa mami be ne nkomo nyina ne se bia no oni ho ebia no oni ho na maledi wo ne ma ne bi sia so no mo di nkomo wo mukru ho a da unhe na se de ya no aye mmere no wo yi bia krata bia aye na woni ho no ma ofiefo wa woni mo mu so ondi wonwini so oba ndi wonwini so bewu enti besere oba bia wo tete bia sesa na wo wuo no obi nim de obedi ka wu eduamu no bu ana dada so bu maledi medase pi nyame hira ade deni se asem no ebeba be pie mu e wa himfie TV na ye mame ebetimi aka na awalefo asanso aye o ma dwen se on be ka o mo ho abomu amasundwe etimi aba awale amofra ewo mu die busuafo aya na ye support se o mu bejai awale aya dani de ni aye ka ho asem because awale jaye enya dia gen Christians ye support enintino ye njintumu se for whole years na mo build bibi na mo ma just one mistake ebetimi ayede egu awale no enintino so sisia no omo mienu agye atumu se on besanso atena yesi aseda ena yede matwedi amponyankopon sanso ena aseda kese enkonfama yaye mame ohinini eni ni team nyankopon enhire omo ewo dia omo aye ewo omo abrabo mu edia mo fa no so be kasae eye omo de so omo papa ni omo mame aye omo adwin so besanso ayede on besanso akabo ebusafo ha ena medi mu ebesi channel so be subscribe na wa like na wa drop comment no so our comment section ho eje amma medi amedi so ani keche mame esi anesen ye besanso edi hye mu ewo fidem hasenso ebio ebusafo makra